Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ada pa'y mat nabatya suman kansalan iti ref budang bakit. Anya kumaita, no ada tinabate si Karanday. Di mo ikan ni Kumarim Silvia. Sayang dagita amakan lumabangles lahi. Ay saanan? Iti anya kumaaga po nga ikakpay day ta tao. Nalipatam sa mo, iti naramid day ta Silvia, iti napalabas alawas, sakbay abaro atawan. Aging kakadita kat nasakit tinakam mo. Ta saan nakapinabulunan iti igad? Sino nga iti saan ngagsakit tinakam na, no kastalaang mo't lakay. Di malas siguro Tandi mo mat inikkan ni Tinyog iti Pasko. Ay impalawag ko makingkwana. Naka-reserve dagiti Tinyog, nakita na iti paraangan tayaw, lakay. Nagsimple lang ti sanyo anag kinaawatan. Maala day ta iti nasayata saritaan. Para igad kanyog lang. Randila kay, amukon. Tanya, budang bakit? Amukon ni asino ti ikak iti suman ken salad. Tapno sana masayang. Kunak tumot nga ikam da Mari Silvia. Ay, sana ni Mari Silvia ti ikak. Ha? O sino nga ron? Ni Jenny. Jenny? O sino ang Jenny? Tingay gimatang iti balay da manang Agnes. Nakita kat si Mangput itay. Anya? Why? Makipagaya maklangan kinkwana lakay. Ang mga numasaktan ni Kumarim Silvia. Ay, saan kami nga kumari ti dayja Silvia lakay. No siya klaan, baro atawan, baro agayam. Diyak kaya ti gayam akas iti day taas Silvia. Tao po. Anya di masapol mo, manang? Si kati baro akaaruba may, saan ka day? Uwan. Jenny tinagan ko, manang. Oy, nice meeting you, Jenny. Ayun gayam. Adangay ngamin tinabati asuman ken salad idi New Year. Sobra ngamin ti inluto may. Isuan na panunot ko ti umay mangtudkin ka. Ay nawaw. Agyaman naklaunay, manang. Manang budang ko namlatan ading ko. Agyaman manang budang. Nasingpat kayo matgayam dito'y lugar yung manang. Kawan mo't nga may nading ko. Saan ka ma-out of place no kwa dito ayam may. Ay, sumrag ka pa'y manang. Iti unang ti pagistoryaan ta, tapno makatugaw ka matlaan. Ananwan nyo ti makmakan nga insupot yu, tatang? Itin ba o kan ni Kumarim budang Silvia, anak? Ay nawaw. Saan kun ako mari dayjay, tatang? Anya? Diyak kaya ti kumari nga imot. Saan na nasaya at ti kasta, anak ka? Baro atawan ay agpinakawan kay kumani si Kumarim. Ay na, tatang. Nakaimimot dayjay amari budang. Duaan nyo glaang ti daw-dawatak idi Paskwa, ngam di nakit din ikan. Kas jay ayamat ti gayam. Nakabalis ka maten ken kuana. Tadi mo mat pinabuludan iti igad iti New Year. Uray nakabalasak, jakon kayat ti makigayam ken kuana, tatang. Isu atamakmakan nga insupot yo, itad tayo laangan kanina na Rosita.
Happy New Year, Nana Rosita! Ay, Happy New Year making ka, Silvia nakong. Para kada kayo, Nana. Anya ngay day tanakong. Ay, kita to, Nana. Ay nawaw. Nagadown. Inikam kumama ni kumarim abudang Ay, saan kun ako mari dayjay, Nana? Nay, apa yan? Ada inaramid na kanyak ajak na gustuhan, Nana. Di yun sa ludsudan, nuan niya. Sige, Nana. Agpakada akon. Adupay tiin nawak ijabalay. Mabit lang nakam. Ikan ka mo iti pruta sa nagapo iti probinsya. Ay, saan, Nana? Maduday jay. Di mo ka maulan nga ibusan. Sayang laang numadadaan. Ay, Ruraw, daman sa ludsudan. Anya ti sana nagkinaawatan da Silvia kan kumari na abudang. Nyog kan igad lang, Rosita. Ay nawaw, Nyog kan igad. Kastoy nga main. Di Paskwa. Limawat ni Silvia nga anak ko iti nyog na budang. Ang kaputan nakareserve amin. Saan ang nakadawat ti anak ko? Di 31, imaymot ni budang diti balay ta bumulod kano iti igad. Ang saan na pinabuludan ni Silvia. Anya? Dayta, tinangrugyan ti apadang agkumaray. Ay, sumulagayam Amo pa'y kadang itang agayam. Narigat ti agbaro atawan. Nga dati gura iti puso tayaw. Apay manan budang bakit? Nasalaw ko pa ilaang mo, tita Silvia, di tadalan lakay. Anya nga ron ti maramidam kat dalan nga ron. Damo ti sabali adalan. No apay pa ilaang mo't adita tinagdalanan na Si kakit di mo't bakit? Saan mo mo't ako katadalan? Ay nalakay. Siguro, agsipsipot na dyan. Kasano mo't may bagam ti kasta bakit? Uray saan na nga ibaga, madlaw mo't. Man ano nga min, nagpinakawan kayon. Tagpada kayo mo't nga nabindot na. Saan? Itian niya pa'y kumaga pa? Sana bale, tada ni Jenny abaro nga gayam ko. Sino ti kadwa mamakichinda, Silvia? Nakasarita ko ni Nana Rosita, tatang. Di budang ay. Saan ka di anay bagak kada kayo, asaan kami nga gayam iti dayjay abudang, tatang. Friendship over kami, idi pa'y December. Sakbay ang nagbarutawan. Para igad kanyog lang anak kau. Saan alaang dayjay, tatang? Nagsimplian aba nagpagapaan nyo kidain. Idi siyak ti dimawat itinyog. Di nakinikan ta naka-reserve ka no amin. Uray adumat tinakita kiti paraangan da. Idi siyak ti saan ang nagpabulod iti igan. Sakitan na matan. Ay, na-misinterpret ko lang titungkal may sa iso akas ta. Ay, saan tayo napagsaritaan ti may papan iti dayta ba nagtatang? Agpakada akon, ta sigurado nga agurura yan ni Nana Rosita ijabalayda. Ada ako, Nana Rosita. Paumayan, Silvia. Mangala kayo iti ko bagyo, Nana. Tapnusan nga isupay ang magatang. Nadamo tiin sa ganak kay. Nasayat mat nga rod no kasta, Nana. Ni kumarim budang. Saan ka day nga agpalingki ita? Jakla mo, Nana. Ay nawaw. Apaya di mo ambaw. Kano kanayo na da kayo mo di agkuy-kuyaw nga agpalingki iday. Saan itan, Nana?
Ay, noon yaman day ta, saan nyo ang nagkinawatan? Ang pinakawan kayo kuman, tanay, baro at awinan. Ay, sana kas karina, nana. Nasakit tinakam ko na aging gaita. Ay, saus. Palpalagipan ka, Silvia, nakaw. Naragsak ti biag no awan, tigura iti kaunggam. Nasabat ko da na Rosita ken kumari ma Silvia ni tadana ni tayo bakit? Anya kumaita? Schedule yung agpalengke ita, saan ka day? May, Simurt ka kuman ka nakwada tapno ada ka duam ken tapno tipid ti plete. saan nakasapulan? Kabaulak mo? Ay nawaw. O ano saan? Ni Jenny laangan ti kasarita kinton madamdama. Iso ti ka duam ngagpalengke, kasta ka day. Ay anya kumapay nga hilakay. Naragragsak mo't laeng no pinakawan kayo ken kumarim Silvia. Saan mo tama ba naliklikan nyo titunggal may sa aging gatong palbiag? Ay nalakay. Nasaysaya at nuliklikan mi titunggal maysa. Tapno awano na ti parikot. May sa sityo ti ayan tayo bakit? At dalat tagundaway ngagsabat kayo di tadalan. Jenny, awan ka di ti aramidom ita? Awan mat manang budang, apay ka di? No, okay lang ken ka. Mapanta ko agpalingke. Ay, amanang. Naibus patlaang ti abastok. Ay na. Agsagana ka nga rudan. Taaggidantan inton madamdama ading ko. Anyang oras manang? Alas 12 nga grubot ta. Agdigo sakla ang B8. O sige, dagasan naktulangan dito'y balay manang. Nebudang sa may di nakataader iti igid, Silvia. Isu talaga, Nana Rosita. Ay, asigam. Tapno makapagsarita kayo nakaw. Ay, saan Nana? Ay, nawaw. Ay, saus. Saan kumakastaan nakaw? Oh, adaman ti nagkurangan ti tunggal may siya. Mawatan niyo kuma. Akin, agpinakawan kayo. Adda nga rudan baro agayem na, Nana. Iti anya ko maaga po nga ipilit ko pay lang ti bagikan ko na. Nagbaro atawin lang. Adda lang saan miya nagkinawatan. Adamot ton baro agayem na. Umapal ka karay. Ay saan, Nana? Anya ko mati apalak nga. Agawaan takit din tagpalingki, Nana. Sige. Tapno makigiddan ta kadakwa da inton madamdama. Aglugan tayaw iti jay. No kayat yo, da kayon ti makigiddan kadakwada, Nana. No siya, ag-tricycle laklatan. Anya? Asino di babae alimabas iti sangwanan taytay manang budang? Babae? Tay ngay kinusilapam manang. Dajay ka day. Ex-kumarik dajay. Ha? Silvia tinagan na. Nasingid agayom ko iday. Angam, sana nita. Apay matan asaanan ita manang. Ay, gaputa jak kaya ti ugali na. Amom ka day, di Paskwa. Anya tinapasamak iti Pasko manang. May ije balay. Ta dumawat ka no itinyog. Angam, saan ko na itid ti dawdawatan na. Gaputa, naka-reserve kat nga road. Idi kwan, tinakmutin pinabuludan iti igad, idi New Year. Ay nawaw, nagrabaw matgayang tinagapaan niyo manang. Talaga, remwar ti pudno nga ugali na dayta, Silvia. Ada ka din ni manang budang, manong Randy? Anda na panan na, Jenny, ading ko. Anda ka di bagam ken kwa na. Salud-sudet ko mano, kayat na timakitangdan manong. O mga nuinton malumpay nga agawin day jay. Agsubli ak
tulatan inton malam, manong. Ay, wan gayam. Adaman kayat ko asaludsudan ken ka, manong. Anya na ita? Adda nga min tinasalaw mi ija palengke di kalman. Kat kinusilapan ni Manang Budang. No sa anak nga agbidot. Silvia ka no tinagan na. Ni Mari Silvia. Nasingad agayim na tayo dyan ko. Ang gapulang itinyog ken igad. Nadadaal tinasaya talin ng anda. No kasta. Husto gayam tinaibaga kanyak ni Manang Budang. Baka katawa ak nga rod ka na kitang agayim. Simple lang nga banag tinagapanda. Ang di namit kayat asulparan. Addan tulat ta siguro, manong. Makaamiris dan tulat ta. Ason samot ni Silvia ti dimano ni ti parangan tayo bunang bakit. Bayam dita tasapulan na mo. Nawaw, idarot mo latan ni ti poste. Tapno sana makadayo. Sigurado nakabulos lang na ita. Ay, bayam tasapulan na mo. Aso na nga ron. Pakawanan nyo nga minan di tunggal maysa. Tapno awanan ti parikot. Ay. Di mo pakibiyangan day ta nga asaw. Inton kwan, panunutin na kiide apagin interesanta. Tapno sana makadayo. Abangan no da makakita di takat itaray da, di awanan. Oh, santa na parikot day talakay. Alakit din. Ipagod mo pa lang ni tapuste. Di mo ipalubos agura ti agari di tapusom bakit. Awan mo ti asok iti nakaipagudan na, tatang. Damat inirabi ay. Sigurado kayo, tatang? Kano pinakan ko pa inirabi ay. Sa dino ngay katatiayan na. Ang mga nakabulaos. Nakalukat mo't garam nga mintig ay. Sa dino pa yun nga iti pang sapsapulak iti day nga aso. Padasam ti agsaludsod ka na iti kaaruba anak ka. Ang mga adalang dita. Ay nawaw, adamat gaya man aso Manang Budang. Ay saan ko nga aso day ta, Jenny ading kong. Ay, kunaklakit din no aso Manang. Aso ni Silvia day ta, ading ko. No kasta, napan ni Manang Silvia, iti ayan niyo? Ay, saan? Nalabay, nakabulos ti aso da. Isuan nakadanon iti parangan me. Kanayon nga min ka, nga itugtugot ni Mari Silvia, no day tayo umay dito'y balay iday. Amo na tinagturungan na, Manang. Ha? Amangan no day tamatan nga aso ti mangisubli, tinasaya at alangan yung agkumari, Manang. Amangan no isun ti mangurnos, iti relasyon yung agayam. Farida! Sa dino ti ayan mo? Nay, sika mo gayam, Mari Silvia. Ay, sapsapulak nga ron ti asok, Mari. Hindi minapuutan na rin mo, idirabi eh. Ay, nakitam tayo asaw, naigalot iti pustay, Maray. Ay, nawaw. Ay, agaman naklaunay, Mari. Ay, naimbag ta dito'y mulaang balay, tinagturungan na. Kanayon mo nga men, nga itugtugot dito, kasta nga umay ka maki-istorya idi, Maray. Ay, agyaman naklaunay, Mare. Ayawan anyaman na, Maray. Ay agtugaw ka pa ya. Agtugaw ka ta. Agin nistoryata man. Itimplaan ka pa, iti kape, no kaya mo, Maray. Ay, saan nakakagura, Mare? Ay, sanay, Maray. Ay, apo, agpinakawantan. Tapno naragsak ti biyagta. Ay, gayam. Umay ngay ni Jenny, di ta kaaruba, dito'y balay, inton madamdama, Maray. Ti baro agayam mo, Mare. Ay, gayam ta, kunam Maray. Ay, kunak no nalakalaeng sukatan ka, anasingid agayam ko, hanggang ay na po, saan mo gayam, Maray? Nang runa pa'y ka, saan mo't nadagsan, tinagapaan ta. Ay, nawaw!
lang ti saan a pagkikinaawatan. Sursuruan tayo ngarut kuma ti agpipin nakawan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.